Kada Chile sama dostupnost. Zuma vasti que raz de para translate, que suni Roma da Slovaco, você quer uma translate, zuma vas vorba pe vorba. Când vas mare ca o ce să me cade. Amarudel că sunt sfântul și vândoi paro. Vezi sfântul Duhul tu o tango. Că duceam de mare idei de la, de mare zdraiure de la. Păhufta marugându de la maroi la model andonat ce și aveți cu Iisus. Amen. Rene Kerman cu dobici mă vedem în supra eu. Ja, acest este das numai tema că ne-am angăpat eu pastorul că trubula mea alea de acá, ai mei cote a de savi kangerisim, dar la codole pastorovský autorități. Amen. Ale codol divanov sú písal pastorov. Čiže budeme na téme, ktorú mi pastor povedal, lebo ja mám rešpekt pred pastorom, ktorý mi povedal, že túto tému potrebuje a toto budeme sa toho držať. O tema când pastorul lui este că raz sarșai mekel pe buci mai anglei ca canderigenie. Ako môžeme ponechať pracovku tým, čo prichádzajú po nás ďalší? Myslím, že kod experience, keď mi sazman už anglamande, mám tu skúsenosť, lebo plní ľudia predo mnou. Eccezione, no? ale sli bucimande, Doslala sa práca ku mne. ai vemi de buciade de chisar del pale ca caver manus, A potom ja som dozdal prácu iným ľuďom. ai vi kod la de pale ca caver manus. Aj oni posunuli ďalej tú prácu. No tu voti di ca sara resela buci abresta, Čiže musíme vidieť, ako prichádza práca od iného. že tute, Až k tebe. vor ca vreste pe nas. Alebo k niekomu inému. Truboti di ca spralali ca dala geli, Musíme pozrieť na tieto veci, e cangerina e fabrica, že cirkev nie je fabrika. e cangeri so cărle de resto, Je to Boží dom. Hajdul so gazda pe testi cangeri, On je pánom nad svojou cirkvou. ai o carinoa de bucile de lesti, A povolanie na prácu Božiu n-ai che s-ar mekelodat legal bile șaveste, nie je v takom smere, ako keď otec zanechal dári svojmu synovi alebo che te n-ai zlato, podomanuša cardoca tarodel, lebo keď nie je povolaný človek od Boha, o del cile o de linia, tak pán nebere tú líniu, o del šalje la vrezare ca se hedel cu de buci. on môže zobrať niekoho iného a dať jemu tú. Che n-ai galbano ca pe că se șașa vesta. Lebo nie je to dar, ktorý nechávaš zo syna na Se syna. unii și că dinea do ministerul da desto, Sú niektorí synovia, ktorí nasledujú otca v ministrii, numai codosui că o del manglia ca da, o carinos ca tarodel, stil. ale je to vyvolenie od Boha tiež. Trubuti di cas, e Biblia pene la menge, Biblia nám hovorí, vorta droma s-ar mekel pe abrendei buci. cestu, ako máme ponechať ďalej prácu. Lasam se anda traio manușescu. Pozrieme sa na život človeka. Mekliana stu ce galbi, ai se tu trinșave, Nechal by si ty svoje dary a máš 3 synov. firiltul meu del e candalende segma čarnou. Bože záchraň, jeden z nich je opitý, pijak. Mekestu pe lesti galbi. Necháš mu svoje zlato A ex gavesco. a jeden je taký, ktorý chodí a robí. Meke se cakodou. Necháš tomu, komu sa darí. Trubuti di che sakana, che veodel di că sakada. A musíš ty pozerať tak, ako Boh pozerá na to. Che ce felel pesco del na, ca cărălare casa de buci, codote rimolo buci. Lebo Boh nepovolal niekoho, ktorý by prácu zničil. O de la cărăl manușen, Boh povoláva ľudí, ca mekem pe cavase de lesco, ktorí sa ponechajú pod Božiu ruku, e bucile de lesti che pireu generația pe generația. aby išla práca Božia z generácie na generáciu. Dentro me gândo conic și janas ca navel o Iisus. Nevieme nikto, kedy príde Pán. Univer de manus penel și avel ca de reat. Možno hovoríme, že dnes môže Și prísť. acest. A naozaj. Mă și avea vipa cel A môže prísť aj o 100 rokov. No și pe atunci, No ale dovtedy, antico de vremea, v tom o čase, de la carel, Boh povoláva manușen, ľudí, unii manus na svabor, niektorí ochorejú, unii manus mere, zomrú e ca verge în Anglie. a niektorí idú do pekla. Secessione. Unii manus rimompe, Niekto sa skazí ai ca verge în Anglie. a niektorí idú do pekla. Secessione. Unii manus beton, ai ca vertom la racagio. Niektorí zastavia a ďalší sa narodia. Că dentro me gândo, actualmente, de som i bărți cărălo del manușen sa buci. Si predstav, že 6 Keren tisíc Thailand rokov und pred das nami wird Pán so pracuje. mehr. Am vorbit parlamente Shunain Vitumen, Aj po nás bude Ramon ešte. Tumenge, Ies das so wird camente so cineva, mehr. Keren Thailand, pot să mangă. Bishano Parlamenta. Prečítať. Acesta m-a de London ca școala Bris. E penso la mosca ca. Vite aveva che a me ci sam faithful, faithless sa. Sao de la shell faithful.
Aj Gajška keď, ni vorba pnavla me umanisa. aj keď my sme neverní, Boh zostáva verný. E vorba faithful si English pari vorba gajška ni numa zumavas humanistis. E vorba kadamo tol čačimasa deves. Byť verný. I fidel si gajška ne, vicenska troj, zumavam humanistis navla. Kada vorba bel, kertin maškar homa e romni. Toto je medzi manželským párom, že sú verní jeden druhému. Kotara bel vorba na čačo se will be right, čačimasa. Kada vorba bel, andel ceri manušenge kanan surimpe, To je najlepšie, keď sú dve páry, keď sa zosobašia, kotara vorba faithful. stále prichádza to slovo vernosť. Čačimasa devil. Nakanan suril satrailo umla omyasa. Fidèle. Fidèle. Vian del Vache e vian del Merparejesa. Akana pinapto mi govorta ti želere. E gromni so desripes de romesa palaiska fidi. Jedna žena pokalie s mužom za stolom. Trubul voi kotete avel čačimasa. Tam musí byť pravdivá. Že dneska na ti čolako čačimo. Vieš, keď bude zjavná Kana ne o omkere, hajte si moj čači. keď muž není doma a vtedy je ona verná. Kote penazamente romai čačimasa lalesa. Takto je u nás, my to hovoríme, že je To opravdu. manu so dedikez de sandilia kajte lo čačimasa. Še krđo. Lebo človek sa môže pretvarovať. No ma tu dedikez palalia kaka na konik činikel. Ale keď nikto nevidí, vtedy O delo svinto katkaramol. tu Boh Svätý hovorí, Vi amete vasam unfaithful, faithfulness, ci sam čačimasa mele devlesa. my nie sme verní, či sme Sam neverní. odela čel On čačimasa. stále Amen. zostáva verný. Penaftu menga kana sosta. Ja vám poviem prečo. Che kadjela se attributo katarodel. Lebo je to jeden atribút z Boha. Tu me janek odel so čačimona, Boh je pravda. odel so kamimo. On je láska, Numa del si vi o faithful. ale je aj verný. Kada se djela so sande natura le devleski. Je to vlastnosť Božia. Odel si faithful del. Boh je verný Boh. Te și mi-a dat tu căvărăso, Keď ti niečo zasľúbil, și de la pe palpale. on to nezmení. Te pendea tu căvărăso, Keď ti niečo povedal, si te cărăl. on to dodrží. Te-am bol de satul ăsta. A keď ty sa odvrátiš, Samu ce-am bol de pe tuta. on sa od teba neodvráti. Vite sama me hohamne, vo așel ceacio, odel si faithful, da. A keď my sme neverní, on zostáva verný otec. A când a cădea să gela natura devleski, Toto je natúra Božia. când au del halol servitorea, Keď si Boh vyvolí služobníka, so startu me gindi a cărălu del. prečo si myslíte, že ich Boh povolal? Pe dui geni. Na dve veci. O servitorul si to din ochi reprezentil, Služobník reprezentuje le Hristos pe puf. Krista tu na zemi. Dacă nu s-o Hristo, Nie, že on je Kristus, služobník, o si reprezentantul. ale on reprezentuje Krista. Ja nem tu me che casato amperato, Viete, že ku každého kráľa si je anglal, că del numai Penelo Dimanulescu mai anglal. je jeden, ktorý rozpráva za kráľa, hovorca. Codoma nu-și bușola să îndepura nou vremea, Vo starých časoch sa to nazývalo Cheruso. Keruso. Vo Penela scanara cagiolo Kshabohone, vo amperato, On ohlasoval, keď sa mal narodiť dieťa, vo Penela scana so bărzele amperatosco, a kedy sú narodeniny kráľové, Codo gajovo lesan de xobasas le amperatosa. on bol v jednej izbe s kráľom. Dentro me gândo Codo gajo că reprezentiv le amperatoscă bucea, Tento človek, ktorý reprezentuje Božiu prácu, kráľovú prácu, le amperatos. kráľa, Adel shindo mudardo papiroșasa domnului, presata tutării. príde nemorálne oblečený, Ce până ce ce spalțalea, până a perdi, că Codo patretul sus cabel, și malavel, pala cazul reprezentativ. Čiže ten obraz, ktorý ukazuješ, nereprezentuje toho, koho má reprezentovať. Pe nim ce da palgada duma. Nerozprávam o šatom. Cadel si e caracta, Boh má jeden charakter, ca si faithful, ce și masalo. ktorý je verný. Gandelia ca, A
Aj pred očami, výpalaljaka, aj mimo, keď mi to Gandela Šibrana, aj v dobrom čase, Gande Čoglu vremea, aj v zlom čase, so și navel do intrări, čo zastupí to so do genel și hohavel, čo hovorí neklame, vosi je del că lo stabil ande peschi bucim. on je verný a stabilný vo svojej práci. A că navel și tu te jimande. A me că să-mi lesche reprezentantura. My, ktorí ho reprezentujeme, Sarele ren sar šajva sa me urede, šajva sa me hohamne rom, môžeme sa nazývať my klamní cigáni šajva sa me că sam peitles, kaj penes, aj cincres, a povieš niečo a nedodržíš. šaj penasa me so de san mansa de ja kasan mansa, bodean tu čumaj san mansa. Keď si so mnou a keď si mimo mňa, už nie si so mnou. So de les impreso mandar sim la show, că na mana impreso čumaj sim la show. Pokiaľ som interesantný, pre teba som dobrý a potom už ma keď nepotrebuješ, tak nie. E romnie čači, Jedna verná žena, că na ne la to rom love la show, keď priniesie muž peniaze, je dobrý, hai că na čumaj ne manai la show. a keď nedoniesie peniaze, už nie je Ako de dobrý. la faithful. Tak potom není E verná. romnie kaj si čači masa, ale sa čači masa, vika na lo barvalo, aj vika na lo čubo. Žena, ktorá je verná, je aj v dobrom, aj v zlom, aj keď je barvalo E čorom. kangeri cijal ferdi oprei. Církev nejde iba hore, E kangeri jal sometimes litede. a niekedy ide aj dole. Non aștine ma nu ste gindin, ma te moton, canajală școla, canajală misiona, opre samo mă sam tote. Čiže keď ide misia, všetci ste hore. Că na sunt problemi samo mă hulaji, vas despisa-me. A keď sú problémy, všetci utekáte. Că dona faithfulness, Toto není o vernosť. faithful penelă ta că da, so tulcă co domangă, so mangă co dotucă, gane la și, gane la și. Čiže čokoľvek prechádzame to spolu. Dică asta do Galata, Galatianom, Panșto, 5. Păi să pătrătul tău, ce știu cărea. Cred că trebuie să fruta, poți să dă numai pai fruta. Čiže tu hovorí o ovoci. משתדוי, גלת הפונש משתדוי. And the bunch which they do can but the spiritual nature. Sau divano are și Iisus asemenea? Produs. Dixon Cleland e spiritual servitorul. Pozri, čo vychádza z jedného duchovného služobníka. Gamimo, Láska, raduimo, radosť, pacea, pokoj, rada, zhovievavosť, lașimo, láskavosť, demucaimo, dobrota, faithfulness. vernosť. La fidélité, la Ex kral e si born again. Človek, brat, ktorý je znovu zrodený, Produsiu produkuje je fruta jedno ovocie, e si la ineageni. ktoré má 9 druhov ovocí. Je candale de si chachimasa te vezi. A jedno z nich je vernosť. Ja ne so de pastorea, servitoria, gelabatoria, n-ai chachimasa, Vieš, koľko služobníkov nie sú verní peste pastorul său. so svojimi pastormi? Ja ne so de pastorea, n-ai chachimasa peste cângereasa. A koľko pastori nie sú verní so svojimi zbormi? Hoćeți văd unde dumă palgenia mare la cângerea cu. Am goșavit independența de vorba. Cum să se întâmplă în momentul de vorba? Sarta de palgenia mare la cângerea cu. A, până atunci, ce? Когда ли не баю, парcă помade pastor să ne întâlnim din nou. Čiže sa chytili na slova s niekým iným. Că panglei sam le comența. Lebo sme uzatvorení. Hai să cică mas pamente ti del var când dumă jungales. Nechcem, aby o nás zle rozprávali. Pero la menge parovenda gene că să amența. Tak je nám zle aj za iných, ktorí sú s nami. Vika na cărân mișto, Aj keď robia ai dobre, vika na ci cărân mișto. aj keď robia zle. Că ce masa sam lența. Lebo sme s nimi verní. Me manda do cărcime ca manușen să vilo go manda do cărere, mo sardal manușen manda de cangări, a când le stop na cărcă de la genii. Keď prišiel niekto ku mne a rozpráva proti ľuďom, ktorí sú zo N-ați le cirkvi, comanda cangări cu ce. neboli tam ľudia zo cirkvi, Nu mă mem, ho ilo, ho caracter, ce mi chiar cu do. ale moje srdce, môj charakter to nedovolí. Sa că de turburile cristianului pastorosa. Takisto kresťania s pastormi majú byť. Se pastorurea Sú pastori, unica de pe nazgaje, valbom, că pe unul nivel de fals doctrine. že sa dajú do nejakej falošnej doktríny. Ca să avem faithful lența lengo congregation cangări. A takí sú verní oni v spoločenstve, Lazle pastorosque negativ. Ce văd, na? Pe de fals doctrine. Lazle pastorosque n-ai mișto, pe de fals doctrine. OK, čiže pre pastorov to je zle, bo je vo falošnej doktríne. Numai la cangărea că s-ar lazla. Ale ako to bereme pre cirkev? Prima.
e mișto că cangrila faithful sa Čiže pre cirkev je to, že cirkev je mai puț argolența. ale on s nimi, Unii vor avem problemi pe pastorea. niekedy prichádzajú problémy na Se pastora. cangerea vom pergo cuvânța. Že sú zbory, ktorých hneď prvý prezradia. Ai sunt unii cangerea că tu perno bugim pe dăpuscu. A sú niektorí, ktorí sú v skrytosti a sa modlia za svojho pastora. Acesta mi puter do Facebook, na? A dneska chcem otvoriť túto vernosť. Ai pe Facebook, diciol pe sarsan faithful. Na Facebooku vidno, či si verný alebo nie. A că n-adem datul me gândo pe n-am tu me story Roma. Ce pe n-am lănat cu neamul reacătă. Le me pomani story pe n-am tu me găli pe apă. Chcel som povedať jeden príbeh, ale zmením ho. Ex Juvli, iertim m-am găpeali că ce-a n-apal ciogul, care e vorba de Ex Juvli, Jedna žena, că n-as e că ome sa faithful. ktorá nebola verná jednému Ai mužovi cel ca vresa. a ide s iným. Saravela li tritoni sa faithful. Ako bude so stretím? Verná? Te pugăse te rimosa tu cire pastoro so finis că mai bari pa ce crezi că mansa că mi daraf tu taratul sar cărdanes că crezi mango. Keď si ubližil svojmu pastorovi, čo myslíš, že budeš do mňa? E Biblia penel ca noua sa strinșare. Biblia hovorí, že Noach mal 3 synov Hai ma cilo o puro noua. a Noach sa opil Suna slobodo te cred. a nebolo to slobodné. Ma doma cilo te ierti și de ogat pa peste gări. A vyzliekol sa do Naha. A bo sa so lider o barola luneacu acum. A on bol vtedy líder celému svetu. E šaf de Andrei, hai de la vrije, ne so pe de asapu gusar da peste da des. O dat o lider o baron ango mato. Čiže jeden syn prišiel dnu a išiel vonku a začal o otcovi rozprávať, že jeho otec je nahý, ten veľký líder. Hai o caver šaf, A druhý syn bol de apete nadică le do šaf. zobral jednu deku a La peskira hami, zobral svoj kabát ai bușara de ale a curăț. zakryl nahotu svojho otca. Len sama pralale soperas. Dávajte pozor, bratia, čo robíme? Baz da scandalo pe manuș, Či podujeme škandál na ľuďoch, var bugi sa dali. alebo sa modlíme. Bravo. Tu că și-ai vela că n-agândă, o, mangăl te bușara vas. Možno si myslíš, že on chce, že by sme prikrývali hriechy. No, Nie. numai n-ai cirocio te n-ai arestu varecas, odote tu du la vele scris catarodel, n-am tu dar. Ale není na tebe, aby ty si ukazoval niekoho nahotu. To je na Bohu, nie na tebe. Ave și aici era masa e pastoros, numai ca din masa. Când el vorba de evreski, ca din masa, aici era de Amen. Hovorí, že láska prikrýva mnoho hriechov, slovo Bože hovorí. A că n-ai tu mensa că penel, fruta si. Ovocie E fruta barola da e data? ovocie rastie naraz, zrazu. Sămânța se de nagor? Je to semienko Kozla? Za to trubute bareu. a postupne rastie. Caste me ca să duci mai anglei. Komu nechávame prácu potom? Manușke si ando process, ando procesul, Ľudia, ktorí sú v procese, te bareu randica de la geni. aby mohli rásť v týchto veciach. Când ar trebui ca na sosta. Ja vám poviem prečo. Timotio, duito Timotio, 2. Timotejova dui. 2.2. Încă n-am capătat încă n-am. A to, čo... OK, nečíname. A to, čo si skrze mnohých svetkov počul odo mňa, prekladaj verný ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných. Catedica că n-am, o Duito, Paulus duito. me căl mai anglei duci. Numai de când s-ar me căl la mai anglei caste. Pavol odozdáva prácu, ale pozrieme komu. O Paulus penel ca Timotio, Pavol hovorí Timotejovi, așa că n-a s-ar motovi. počúvaj, jak hovorí. Me, Ja em tu te duci. som dal tebe prácu. Tu de avreste, Ty daj inému ai podot tu bute de la vreste. a on ma odozdá inému. Star va răgata cel mai anglei. Čiže 4 krát sa obracia. Numai penel să avem anușende me că duci. Ale hovorí, komu máme nechať túto Cine avea prácu? să textul? Čítajte v texte. Caste me că ne ducea de la asta. Komu nechávate prácu? Fidel. Că si troi. Fidel. Fidel. Ceea ce masa că e. Tí, ktorí sú verní. Au, Aha. fidel că e. Spunem vorba că na caste ia lu duci mai anglei. Ca fidel. O pervole lodel sama pe codou. Prvý ako Boh prvý pozerá na to. Santu ceea ce masa var nici. Či si verný alebo nie.
Duito le pure pastore atunci din pogor. A potom po druhé, pastori musia vidieť, Sam tu manus čačimasa parnič. či si verný alebo nie. Pušama tu mendare gorba. Pýtam sa vás, Aj kad naš to sarapnička ma kada lugu tim kratko baro programo sa neglis. budem končiť. Sostaramo kal qualification je ke pastorovski. Prečo je kvalifikácia jedného Da musa pastora, je samo nejako tevel. že musí byť jednej ženy Aj ti kiravel peski dcera, peski familia vor. a musí vedieť starať o svoju rodinu. Denta tu nedim do. Porozmýšľajte, Kako dosek bezech. je to jeden hriech, Ka šertile sudir. ktorý môže Boh odpustiť. No ma sostaro pastoru ne da tevel kada. Ale prečo pastor by tak nemohol? Či jertile sudir. Neodpustí mu Boh? Jertile sudir. Odpustí mu. Ma že nesu si kavel. Ale vieš, čo chce ukázať? Ik manuška je najfaithful peska omňasa. Že človek, ktorý není verný svojej manželke, Peske keresa. so svojím domom, Najfaithful šila kangeresa. tak nebude verný ani so cirkvou. וואו. Sar me kia kukula, me kilbila kangeresa. Tak ako on odmietol svoju manželku, nechá aj cirkev. Odeldio tu jednu. Boh ti dáva jednu prácu. Jer ma ga prolali kada ka se enerģija i borba, no ma musate da su do neće. Ospravedlňujem sa vám. Budina kad ti kapto Facebooku razvoljal, inspiriru ma. בראבו. Me da bak da sosti kad Mr. ti Faithful. kada troj. Da, faithful. Mundro bore omulja kad slušamo. Jednu múdru ženu si zobral chlapec, Je glatuca jer ti nisu Kristo. majú 1, 2, 3 deti. Ma ne je udara. Ma ne je malo nije. Pa je Amen. Ma ne je šupa, ma ne. Už nestará sa tak o seba, jak Na reda, na začelaj, na majkera sa nege. Serđeli kad kasa, me šuko kuća tuli. ja chudnem, ona plus. Ma ne. Už není dobrá. Čama je šuka? Tam taj čas. A je tam spirituje ženižan sakada. Aj v duchovnom svete Međutim, je među tak. sostara nam kad opet borba troje, Fidel, Faithful, a Delando al Sulimo, Andre. Tu stade vychádza tieto slovo v manželstve. Pa la kontekstu mu se kodola patrecne tam. Preto musím pozerať na tieto texty. Odela karantu te veš džilabatori. Boh ťa povolal, aby si bol chválič. Kardan džilabajmo, ma ne tu kad dosta kodu džilabajmo, kako predstav. Už nechceš chváliť, už teraz chceš niečo viac. Rode sa na kaver džela, pastorosti. Už chceš byť pastor. Kada so pastoro ži punidel tuka pana, ne, mišo čikado, to hova sa kana krvo vsi čaritori. Už nechceš byť pastor, chceš byť učiteľ. Odela kardama kad šavole, odela Boh kardama ma kad povolal k deťom me žatar kal pure. a ja idem ku Odela slave. kardama kal pure, me žatar kal šavole. Ja mal som ísť ku slave, Odela idem ku kardama do deťom. Francuzo, te pričov me žatar d'Italia. Zavolal ma do Francúzska, A idem do d'Italia, ma Talianska. nema ga dosta špageti žavane Portugalija. Taliansku nechcem byť, idem do Što Portugalska. se kada nam už korpo opesa najfejcov pe pesmotan? Sami od seba nie sú verní v svojom mieste. Da napadneš tu je kapu časa, keď ja nesko dela kardatu, bež kaj čiži bude odel pa uvela, Manuške pa uven, pa lajdrana, pa lajdarvaľovi sarmom kamen, najfaithful. Ľudia, ktorí sa menia len tak kvôli Pietru a O čomu, nie unfaithful sú žab. verní. Čo galba do nás te business? Vernému, keby nebol verný, tak ani svoj dar nedá svojmu synovi. Unfaithful žamutro, lašači business. Neverný záď nič mu nedá. Hai tu mi misko debe trpala tutte kamurite ci sam faithful. A ty myslíš, že Boh ti nechá církev, keď nie si verný? Faithful consiste proceso Verný to je jeden proces. vremea kaj tu bude si čoste pa povedal to delo. Čas, aby sa E baro naučil. prajzo su dukate vešćači masa. Je veľká cena, ktorú musí zaplatiť. Kanaptu mi ga moj glatenca sar sin me. Ja vám poviem, ak som s mojimi deťmi. Me hamatori sin čeri ma dobra gotovo. Ma kana se mando foro, Keď som v meste, korpovo, sám, me na štifte haf. ja nemôžem jesť. Aj kanaptu mi ga sosta. A poviem vám Sa prečo. magama mi le habena. Jak si pýtam jedlo, Aj ni šamu vodi na hale kre. a ja rozmýšľam na svojich Aj deťoch. šamu homo potrebe pa je vršenje. Mange, bilengo, najo habe podula šečibil pa kohčina kao. Mne ani nechutí jesť bez mojich detí. Na kreteresa. Vime sa Makar sada. ne habe, malica sam kre. Ja Či musím bili byť mi doma. ko šamo god hab, ke krđo mange čovo conscience. Ke bilengo volna kad kapina me halima sola šimo je volna. Eto duel.
Bez mojich detí je mi ťažko sa aj dobre najesť. Hai sa că de atât multe avea la mega de ducine de leschi. A tak nám musí byť v práci Bože, Dar sfântful ca la mine. aby sme boli verní. Ca tot fruto, Toto ovocie ce pare o do pastore? nerastie v pastoroch. Că când ajung să tu când aveți pastorul te văd ca de tu gălea. Lebo ty, keď budeš čakať dovtedy, pokiaľ budeš Să pastorom, încerci o born again. hneď ako si znovu zrodený, Ca de fruto tu te pare. to ovocie v tebe musí rásť. Hai că na pare o zurales, A keď rastie silno, cujo model spide do ministeriu. už ťa Boh vtedy tlačí do služby. Bargilabatori, princitori, sicaritori, Chválič, učiteľ, kázateľ, spide model. Boh ťa tlačí. Hai toate na că să împaro ando faithfulness, A tí, ktorí si verní, paciantul că le manuși. vtedy ti ľudia začnú veriť, dôverovať. Janetul meu sluga, Pamätáte na sluhu, că de le iec, trim, panj, že im dal 1, 3 a 5 să putem talentov, de le slobodare. jak otvoril jeho dvere, Și pe de pastorul na jandre. nepovedal poď no pastor, Laboratoriul na jandre. alebo ty De chváliš, ce pe da? My faithful servant. povedal môj verný Mă služobník. mă gândesc că de Odel Miguel Duci ca faithful Čiže Boh odovzdáva prácu jednému, kto je verný. servitoria. Verný služobník. Codeasă și școala. Toto je tvoja škola. Putem radicale și avovăt pe internet, dar legajeu, ca să asta mască, știți, Vidím, že niekedy dávajú na internet nejaké strany, Uite, e cât s-o tălai pus, șoșoi, da, nejaký taký zajačik pod kobercov zajon și ce. Ai cărăm pescă grapa, te rog de omor voi. a robí také, že si robí dieru a hľada mrkvu. A už je len tak kúsok od mrkvy a už nevládze. No už hľada, a už nič, otočí sa. E gata mai din nou na creza. Ešte raz, keby trošku viac vrtal, by našiel mrkvu. Poate n-ați văzut nada, Ale pretože nebol ați trpezlivý faithful ca pescă. a nebol verný vo svojej práci, Ca să dea să fumul astea. strátil to, čo mal zobrať. Tu că na chelei, Keď ti niečo nevychádza, tu că na gândiți că ce pure pastore remontul ai peraventul, keď si myslíš, že tvoji starí pastori ťa chcú zničiť, o te școala sicios. tam sa musíš učiť, to je škola. Hanțite în cârdana mai anglei, Keby si ešte trošku vydržal, și rog pastorul pe din că tu să ne gera. tvoj pastor by ti povedal, že ty si verný, Numai tu că ai grăbit tu, ale ty, ktorý sa de zlostil ce să-mi faithful pe ce vreau, a nie si verný, so care să ne pod un momento, čo robíš v tej chvíli? am boldes tu. Odvrácaš sa. Hai tu mai fugori mos ce manușesc el pe tu te, adică să răsa. A ty potom strácaš všetko, lebo kázíš aj iný. Dui feluri servenții. Dva druhí služobníkov sú. Aceste termeni de papreto te adu în picture. Ca cu papreto de trebuie să te aduce la gaju, fără că Toto som našiel, numai aspadeama, Toto vorbale de vest. slovo Bože sa mi dotklo. Adică dau șansa. A na tom zostaneme. Je grup, ktorý sa nazýva David Leaders. A je potom ďalší grup, ale volá sa Soul Leader. Hai că de la doi că ai reprezentin, doi feluri servitoria. A títo dvaja reprezentujú dva druhých služobníkov. Tu multe putrena mam sam do tekstu, serigastu meu tekst care era Pervo Samuel, 1. Samuelova, dešu 3, 13, dešu štara i dešu 5. 14 a 15. Trim perdo capitula si palende. Ko ce de la meu de lăc portreto, Tam nám dáva Boh jeden portrét, jeden obraz patrim liderurea. o troch lídrov. Ko do najpu patretu. A nie je to na obraz. A šune na kana si je liderov pe najpu patretu. Je jeden líder, ktorý nie je tu na obraze. A šune mate, please. Počúvajte ma. Je liderov najkače po patretu. Jeden nie je tu na obraze. O Samuel, Samuel. Ascultă-mea. o profetul. Primul Samuel.
O Samuel profeto Samuel prorok n-ați titulul. nemal titul. Vo așa garadou n-aia do patrătă. On ostáva v skrytosti. Numai pe la cataladul lui, Ale kvôli týmto dvom, vo opal garadou. on je vzadu skrytý. Vo som последно profeto, On je posledný prorok o последно крисидитори, a posledný sudca ande kod vremea. na ten čas. Audel Penelesque, A Boh mu hovorí, te metelo buci pe vrende. že nech odovzdá svoju prácu ďalším. Prvo to dal Saul. Prvé dal Saula. Hai că prvo chosen by people in the public. Bol povolaný ľuďmi a spoločenstvom. Kod imperator, Tento kráľ odel kod ales, Boh ho dal numai că mănuși manglelis. kvôli tomu, že ľudia si ho pýtali. Cărdeau din pelenchi. Boh mu podľa ich vôle. Odel cărdeavim pele și aveți că mangleau barbarii mă ales lesque. Aj synovi dal všetko. Te hailes. Aby mal... Te dicăl și ca aia răsăl. Aby videl, kde sa dostane. Mangel dar to leader, Chce vidieť to, odel univer mecăl to, Boh mi dá, choď, rob. ca cosas catal manușa cado, Tento bol od ľudí povolaný, ande publica. aby bol v publiku, v obecenstve. Vocea acesta de sa, raicanora, clovo, ce gândi la spestarbut? On nebol taký, že by o sebe myslel si veľa. Cine ce ianela sude de parolo? Ani nepoznal možno svoju výšku. Ca na tudele s imperato, Ale keď ho dali za kráľa, garajul ăsta la scafidi. Garajul ăsta la scafidi. skrýval sa pod stolom. Ca na tudele sa de publica, Keď ho dali pred e publikum, pervo gela to de peleste musura. položili na neho mieru. Sude de parolo. Aký je veľký. Hai pendelesque, A povedali mu, 10 centimetri mai baronga ta sale racei. že je o 10 cm vyššie od všetkých. O temu sa stedel le barimata deleste ca na musurisailo ce barolo. A krajina musela ho podvihnúť, aby si uvedomili, aký je veľký. Ce janela ste barolo? On nevedel o tom, že je vysoký. Bachtalele manuș. Požehnaní sú ľudia, Ai si parea ne bucel de ktorí leschi. sú vo Božej práci Numai veľmi. ci di tempe pare. Ale Ci di nevidia sa tempe tam. corta di tempe che Nepovyšujú sa. e vivavo ciò nell'universo che musurintu kukula che il barimata Čiže to robí niekedy to sa zlo, že podeste avena no totko tu san mai parole dar tu san mai parole dar. ťa chvália, ti donesú pichu. O te vare so cărgile deleste și A nasu. tam sa niečo stalo v jeho srdci. Mesu mai parole vreta. A začal rozprávať, ja som väčší ako iní. O tarle pe drum te halcioșoro. A tam sa začala jeho cesta. Con godi de la tu sa duma. Ktokoľvek sa ju bude hovoriť, Hai pas de la tu mai opret kai sarkaisan. a chce ťa povyšovať než si, Ja n-am că ci biriste când aveți problema să scopul. ja viem, že nedokáže zatvoriť ústa toho človeka. Mă sumafta când am citat. Ale skús zatvoriť svoje uši. Alerde? Gila badil deja gili. Chválili jednu chválu ľudia. O zaul budar de atrie manușe. A oni spievali, že Saul zabil 5000 ľudí O David de senie manușe. a Dávid zabil 10 000 ľudí. Pali de jaluzia de lescuilu. A prišla žiarlivosť do jeho srdca, do Saulovho. O David sas. Dávid bol, Lesque leader sa verkaloga. on je, Chosen by God in the secret. bol vyvolený pánom v skrytosti. Ca pocetul cu la sa ne publica. Toto nebolo verejné, Dosta te jeni sa ne cioilo. ale Sa încatara de stačilo, la aby si pesi. vedel vo svojom srdci, že si povolaný. Ale remma. Pochopili ste? Când a tu codim pe sus sa na carlo. Povedal ti Boh, prečo si povolaný? Sus tar de ras. Potom prečo sa bojíš? Sus tar unde sa verta. Prečo hľadaš iné miesto? Godello faithful. Lebo Boh je verný. A ponave e publica, n-asta vece o văzde di călma. No, nebolo by zlé, aby verejnosť ma videla. Lece ce liderul aceea cagiona ne publica, lece ce liderul era cagionando secreto. Opravdiví služobníci sa nerodia na verejnosti, ale v skrytosti. Cacaleste, Tomu Saulovi o scamino position sa asleske de sacuci. jeho pozícia bola dôležitá pre ňo. Le Davidovsko grupo, Davidova časť cucineske prezenție ale deleste. bola mu dráha prítomnosť Božia. O David mai bun așa că las, David
Dávid robil viac hriechov, nu va mai făcut o repentință. ale skôr činil pokanie. Cu cooperarea toșa, Ten, kto robil hriechy, așa era pe niște spohajno. a on sa sám ospravedlňoval. O David de la zor, avete, Dávid posilňoval iných cu co eliminil, rimova nu se întâmplă. a tam ten ničil ľudí. Ca David se chilo pastu posto, Dávid mal jedno pasierské srdce ca cu co se chilo control, să se te controlima. a tento bol diktátor, chcel kontrolovať ľudí. O David în greu ca să lo panglo, Dávid je v zmluve cu co ca jo, ca me fer di patreto, te aveți image. a on chcel len tak vyzerať. O David grupo vas de la altarul a bugimască. Dávidov podvihuje oltár modlitebný Cu co ca jo vas del monumentul. a ten podvihuje monumenty. Genentume sosa so diferento mascaro Abraham a Lot, Viete, aký bol rozdiel medzi Abrahamom a Lotom? ca Lot sa scera sa ca să mi se mică Abraham. Lebo on mal takisto rodinu ako aj Abraham. Guruva, gurumňa, bakre, omni, šavobaj, vlati, sasa se se kalo. Všetko mal Je takisto. djela mantila zdes. Ale jednu vec nemal. Altari nas zdes bugimasko. Nemal vzťah s Neka Pánom vam vesele Bohom. roba te penava dnes varesoski vorba. Chcem vám povedať dnes, Le misiile varesi la še. dobre Le sa organizații si la še. Organizație. Școala se la și. Școala e dobra. Matenată la tume locale, ca altariți, ca ghere, tam, bugimasko, ale keď dajme nebudeš mať ty oltár a vzťah s Pánom, O bugimatul cultejal cu 2015 sau pre andici familia, andici om familia, andici o grupă, andici o cara, andici o traio. v roku 2026 sa musí podvihnúť modlitba doma v zbore v tvojej rodine. Nu covas de las monumenturi, așa, nu sunt monumenturi. Vieš, čo znamená monumenty? Când ele s-ar dau marimo, Keď vyhral boj, dolai vas de paruba, podvihol jednu sochu. bermunto, ba. Ako te to neri s-ar dea să o zau. A tam bolo oznam, že vyhral. Cana cărele manuș monumenturi, Kedy ba. robia také pomníky. Groșoșovo cana cărele manuș, cana trăit, doar cana merele. Cana merele. Keď človek zomre, robia mu pomník. Ca code juvindo cărele astea fesc. A on už, keď živý bol, robil také veci. Ako Doreseles. De juvindo cărele astea fesc monumenturi. Ako živý si robil pomníky. Genentul meu de monumenturi care sa mea amigo, Vieš, koľko pomníky my si vytvárame? sa cogesc pe Facebook. Každý deň na Facebooku. S-ar insini să meta să mea după trento, care să misia jana sale de Chceme ukázať seba na Facebooku, čo robíme. de na bistrân mamon, Aby ľudia nezabudli na mňa. dine mandel om duma, A volali mi hai manglema te buji. a chceli odo mňa modlitbu. Vezi? Dico monumentul ăsta. Che important sunt meno, ma ce pe n-am că am făcut culoarul de sarde. A cărdea mai omni cancer să la de sarde, să stărdea la udel, ca n-am metod de nevastă. Yes. Čiže reprezentujeme seba. Salvo mensile sajna, asta vime ta sajna. Každý má jedno znamenie, jedno logo. Care locale vime, cara. Urobím, zrobím aj ja. Monumentule vas de umane. Podvihli sme pomníky, bratia. Ce fel o servitor o sunt tu? Aký služobník si ty? O David grupo, ajutând pe vremele de lesi. Davidov Grub čakal na Boží čas. O Saul grăbile de mai engla. A Saul, on bral všetko dopredu. Bol v sile chcel. Și care sunt că n-avați de prieteni servitoria? Je dobre, keď sa podvihujú mladí služobníci. Că pe acolo care să fie. Lebo na to je škola. Kráľ, ale Asta e ceea de locul că pe vremea te momente că era po sacrificiu mu dar dau bacrova cărdea să gela. urobil on, lebo tam, kde neprišiel na čas. On avea un profeto. Prichádza naraz prorok. Ma profeto bistargilo. A prorok bol zabudnutý. Mai trebuia la meu pro profeto. Ešte potrebujeme stále. Mai trebuia la meu capo ca i chodea să mi. Potrebujeme ešte toho, kto má Cărea să mi gela. postavu. Ce avea pe vremea ci toma dovândă ci gineu macana. Me casa mi roda să mea de vertă na mariva. Nezajíma ma teraz, už ma dá a on neprichádza, teraz urobím Ai de un na profeto. budúce. Încă ce s-ar putea ca tu? Prišiel prorok pozerať, čo to je. Încă acum că cu Israela tu, da, Však si po mne skoro. Drăbisaile, a sus al drăbisaila.
Con народу нашел Астарманда, а из мама вас даром, а мы как народу дичь-то. Chcel som zachrániť národ, lebo chceli utiecť odo mňa. А мы пинама знаешь, шубарный стар, юнити, как мы теперь чидел садиктане. My by sme povedali, že chce spoločenstvo, jednotu. Ja. O David, grupo, Ištolu a profetonca. Davidov grup je na jednom zo Sai già nelle profeton. iných prorokov. Andrei Lendi già delle scatarska finica, noi volete delle stefano. Relationships list. Má vzťah s prorokom. Riusciamo a mettere in Daracana. Ja sa pýtam vás teraz. Se tu lasciò contatto cire profetonza, Máš ty dobrý kontakt, vzťah so svojimi prorokmi, pastor? ma non hai profetura, A hovorí si, u nás nie sú proroci v krajine. Nai. Che non hai, tu non te li sapere. A keď nie sú, tak musíš hľadať. A kada ci mai piaceva tu codone, speleme. A keď nájdeš, ak nebude sa páči, zase nájdeš iného. O David sa Ištoli profetonca. David bol vo vzťahu so prorokom. O Zauđa, ne so krelas, Vieš, čo robil Saul? când avea de profeton o prână Zatváral ústa prorokov. tu merimo a napine, tu vezi să me cafe. Vy nehovoríte, čo vám sa páči. Mu dardea october de șcășo profetura de ei data. Zabil 86 Pranota prorokov. sa deale. On ich udusú. Te de su cucio. Vieš, čo to znamená? Când avem mui, Že zatvárajú ústa le manușenio, ľuďom, pe când ne lucești. ktorí hovoria pravdu. Perché eravamo finish with legacy. O David găto sardate pe că lu buci mai anglii. Čiže David ukončil tak, aby práca išla dopredu. David finished with legacy, Saul finished with tragedy. Čiže Saul ukončil tragédiu. Cioè, nessuno si tragedia. Vieš, čo je tragédia? Non vorremmo se sartu. Všetko bolo zle. Ma nu știi să andomas liderurea. Liderii Pa la piste care ce ne sunt su pe căli. telesne rešenia. Paio, răspime misiunea, răspime camerii. Ai mă tot desim de deci mări, preștim de mici mări, fai sos, ana, derimo să te contaveți. Haide mi că se trage din pa la tădei. Čiže je to to, aby si zanechali jednu tragédiu za sebou. A dacă domn de lopol, Preto Pavol hovorí, meke buci, dar mă nu știi să faithful. odovzdaj prácu ľuďom, ktorí sú verní. Cu faithful, Lebo vernosť aracâl s-o deschis în el. Aracâl, el sama. zoberie to, čo má Boh. Protect. Protektuje, ochraňuje. Te avem tu 10.000 cărări. Keď budeš mať 10 000 doma Ai tu bomba valosa. a ty si bohatý, Ce facem că s-a convenit de asta de că spăla 10.000? nie stále pôjdeš pozerať, že na tie 10 000. Numai te mecava me tu că străină mă nu și gnia. Ale keď ja cudzí ti zanechám 1000, Gândiți că del faci asta de că scu. Te mi-au oneski. dobra, pôjdeš pozrieť na E mie le oneski. lebo nie sú tvoje. Ja samo. A dos o man și faithful. Toto je verný človek. E bucile de veski pralale. N-ai lui, n-ai le stevoski, n-ai le pepeschi, n-ai tu mari. Božia práca není naša. N-ai le nuloski, n-ai le fardeski, n-ai le savkaski. N-ai. Není nikoho. Mari unde să mi cadu baru barba din mă. Niekto nám dal toto bohatstvo Ave tu duce la stra sama. a my musíme dávať pozor na to. Ja fan să mai dipa de vorba de asta. Pôjdem trošku hlbšie. De šovar de šbrže la misiona. De prvo misiona de sai lumea da Paris la te. 60 rokov ide, z Paríže to začalo, vo Francúzsku. Tu cadea de șirigel la nova. A ty tak chceš dať len toto vzduch. A podicul ce faithful sa. Tak potom je vidno, aký si verný. Tu multe răcas. My musíme dávať pozor, Hai te jesa te. aby sme išli dopredu. Și până să ne tărgi vas pe codea. Nezostaneme na tom. Amen, ne anuneam să de pambar de šbrže la misiona, pambar de pe trin hangreasa. 53 zborov má na 50 rokov ide práca v Nemecku. Stevo de trenda bărș că ce hangris. Stevo, tu tak 30 rokov je tento zbor. Sara le rând tu ca donai le găsi că de-a ne-a să duce de vest. Není to Božia práca v našich Las grupách. la star sama mai mișto să avem bără sus. Dávame na to taký pozor. N-am panda din buci. Nie je zatvorené. Panda vas conservis so tubur. Dávame do jedného miesta všetko, čo treba. Gândosa că mai tubur mă nu știa să fac bărș. Aby to malo multiplikáciu, aby to rastlo. Că e sicion faithfulness. Ale musí byť tam vernosť.
Гледате ли манушке препая палса корба, ти керате, мерате, пеците крава. Niekto prisáha na sebe. Манушке буде препая ми чипачаме. Ľudia, ktorí prisáhajú na sebe, im neverí. Che con corpo cipacame da poter non permettere di Lebo oni sami tomu neveria, preto dávajú prísahy. Ma manušeska je pača, Ale človek, ktorému verí, čarmaja što. nepotrebuje mi dávať prísahu. Che skodo su faithful. Lebo to tam je vernosť. Beže nafsa santa di liaka, A viem, ak si ty v očiach, hai vypala liaka. aj keď ťa není vidno. Vari končo po chaver, po džino, var po metek, var po kamer metek, da? Pende kako tu. Keď takto bude klamať na bratov, Mi čipača. ja nebudem veriť, Che beže nabiš po metek. lebo ja ich poznám. Napina, nasta po chamu, čipne bomba. Ja nepríjmem to slovo, viem, že je to klamstvo, Che janamle, lebo ich poznám. ringarable, Poznám ich. janasave mansa. Ja viem, akí sú so mnou. Когда ci sai il mondo, ti come non trovo, ti credo, non ho problema. Sa, dai tu. Kakakala non hai problema. S týmito bratmi nemám ja problém. Ti janasa sa. So show faithful, so show spiritual character.